aravuga ngo Yosuwa mwene Nuni ngo na Kalebu mwene Yefune ngo bari bafite uwundi mutima. Reka sobanure kano kantu. Twoba turi mu gitaramo kingana gutya, twoba turi abantu bangana bari, ariko Imana ikazireba ngo muri mwese ariko naka muturanye bagira undi mutima. Uwo mutima ngo ni umutima wo kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Abandi 10 ngo baravuze ngo twabonye ariko ubwo babuza bubonesha abantu ngo nabagabo barebare banini ngo bari ko batureba tumeze nk'amahanzi ngo kandi natwe tukibona tumeze nkayo. Kareba ati ntimushiha, aravuga ngo nimba Uwiteka twishimiye, iyo niyo condition. Imana ihabwa icyubahiro ngo dushobora kubarya nk'umusima. Hari uwo bari bacumbira umusima akawutinya ngo yayi ngo mwashumbira umusima muri ukawutinya. Uzo wataka neza n'inzara, uzo urya ushoboye udashoboye kagira gute. Turagushimiye Imana ishobora byose kandi Imana y'icubahiro. Niwe butegetse isi n'ijuru, niwe butegetse ibiri munsi y'isi no mu nyanja. Icubahiro ni cawe. Turagushimiye ku mirimo yose imaze gukorwa, ku ijambo ryawe twumvise. Amahoro ya Kristo akomeze abane natwe. Aba bantu bose bicaye ahangaha ni wewe bategereje, ni wewe wobahaza, ni wewe wobaha umugisha, ni wewe wobagirira neza. Ubuntu n'ubwawe, imbaraga nizawe, gukiranuka n'ukwawe. Uzuhora ubana natwe kuva none kugeza n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Mbere yo gusoma ijambo ry'Imana, ndabanza gushimira Imana. Dushimiye Imana kuko Imana iduhaye umwanya mwiza wo kubaha. Turashimira cyane itsinda ry'abayumbe ryatwiyumviriye bagashaka ko dutaramana ku munsi wa none. Niko mu mugoroba twari dufite ikindi giterane, nejo kizakomeza kizorangira kwa Mungu, kandi mboneyeho nakanya ko kubatumira. Nimuvuge ngo amen. Twatiriye hariya kuri Gerizo des Âmes. Ejo tuzobandanya saa 11 za nimugoroba, no kuwa Mungu ku mugoroba nibwo tuzorangiza. Muhawe kaze kugira ngo tuzobane. Ndabashimira rero kuko mwatwiyumviriye. Imana ibahereza umugisha. Ndashimira hari umwana twazanye avuye Muyinga kandi nta kindi camuzanye, no gutarama gusa. Yahitiye hari imuhira, hanyuma turazana hano. Imana imuhereze umugisha kandi imuhereze ico yiteze mu buzima bwiwe. Ndabashimira mwebwe mwese abantu bafite umutwaro wo gutaramira Imana. Nimuvuge ngo haleluya. Cyane abanyamasengesho. Ndashimira pasiteri watanze iki kibanza kugira ngo abera baza bagitaramiramo, n'aba bantu bose babashije kuza. Hariho itangazo pasiteri yavuze, reka naje ntangirindi. Nimuvuge ngo amen. Pasiteri yatanze itangazo ry'uburyo abantu bakwiye kwitwara mu buryo bw'umutekano, kandi yakoze, ariko ririya ntiryari itangazo dukwiriye kubwirwa. Ngira ngo none yanatubwiye n'impamvu y'icyatumye ari tubwira. Ariko umuntu iyo ari mu gihe ukabona uko igihe kimeze, ukwiriye kwihitangazo wenyine. Nimuvuge ngo amen. Haba nuko nguko bavuze bati dutarame abarushe batahe. Nimureke twihangane buce, kuko gutaha nimba hari abatahiyo hakurya n'iriya hakurya handi, hari habo kubaza batese waruri. Suko nguko amasaha agereye ahangaha, twebwe abasaza wora mu kukaruha, ariko ntiwombona nicaye hariya ngo nkubita urugoye ku rundi ngo ndasinziriye. Oya,
niyenda n'ubundi nk'aya masaha ni amasaha tuba twarahaye Imana. Nimuvuge ngo amen. Itangazo nshaka kubabwira ni iri ngiri. Pawulo yaravuze mu gitabo c'Abakorinto ibice 6 umurongo wa mbere, aravuga ngo tuze twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Nimuvuge ngo amen. Yaravuze ngo abantu baza baguha agaciro, twebwe twenyine tuza twiha agaciro. Itangazo mbabwira, iyo aha hanze haba hari impaka nyinshi, ariko nituzoza tuza ukabona tugeze hano mu gitaramo mu nzu y'Imana, aha nahera. Haleluya. Kandi muri Bibiliya, iryo ni ijambo biblique, muri Bibiliya biravuga ngo nuzoza ubona ugeze mu nzu y'Imana ngo uzurindike ikirenge cyawe. None se umuntu yorinda ikirenge cy'umuntu ngo kitagira gute? Uza wirinda ubwawe n'uruhu urinde n'ikirenge cyawe. Haleluya. Nawe utekereze, ahangaha hari abapapa, hari abamama, hari abakozi b'Imana, hari abasaza, hari abato, hari abagize gute. Umuntu wo kwifata ukutariko imbere y'aba ngaba bose ntaba yabitekereje neza, ntaba yabitekereje neza. Tuza twubaha Imana kandi twubahana. Nimuvuge ngo amen. Ndahejeje. Dusome ijambo ry'Imana. Natekereje kuko tuganira ku munsi wa none. Mwumvise kuko hari abaririmbyi benshi batararirimba, hari abataravuga amagambo no gushima no gusenga. Turatwara umwanya utari muremure cyane. Ndasaba wa muntu wayisoma azi gusoma neza baze kumpera kofi microphone na musuhuke na n'umwigisha uvuye hano abampere microphone gira tukora umurimo w'Imana umwanya mutoya. 14 mu gitabo ca Yosuwa ibice 9 no ku murongo wa 11 urasoma urangiza aho ngaho, urasoma ugeze ku murongo wa 15. Yosuwa ibice 14 umurongo w'9. Usome mu izina rya Yesu. Yego. Turangize. Urangize ku murongo wa 15, urangize ico gice ca 14. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko uwo matanye n'Uwiteka Imana yanje rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi ndore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 kuko yavuze. Uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose, Abisiraheli bakizerera mu butayu. None ndore uyu munsi nshikije imyaka 85. Ubu ndacafite imbaraga kuko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanje zameraga ku rugamba, ntabara ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. None umpe umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None aharaho Uwiteka azaba ari kumwe nanje, mbirukane kuko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nico catumye i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli rwose. Kandi Heburoni kera hitwaga Kiriyataruba. Aruba uwo yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kuruta abandi. Nuko igihugu gihabwa ihumure. Amen. Urakoze cyane. Imana ihabwa icubahiro. Muri uyu mwanya
natekereje kuko tuganira hejuru y'ijambo twaganiriye abo twari kumwe hariya imusasa mu giterane, rya jambo ryagumye kuzerera muri jewe n'ubu ngubu ntirirashira. Nimuvuge ngo amen. Ni ijambo rivuga ngo nuguhagarara mu mbaraga z'ibihe byinshi, z'ibihe byose. Guhagarara mu mbaraga z'ibihe byose biterwa n'ibintu umuntu aba afite, kandi iyo umuntu ahagaze mu mbaraga z'ibihe byose uzi ukora ibyananiye abandi. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Guhagarara mu mbaraga z'ibihe byose. Reka mbabwire akantu abantu baza bavuga aba ariko duheraho. Hari igihe uza wumva umuntu avuga ngo muri no minsi ngo ndanyuzwe ngo arabyutse. Ese bavuze ngo muri no minsi ndanyuzwe arabyutse, ni ukuvuga ngo mu yindi minsi yarameze gute? Yararyamye. Reka tubivuge mu buryo bw'umwuka. Iyo bavuze ngo nyandaka arabyutse aba ameze gute? Arabyutse abari mu mwuka. Abari mu mwuka. Abahagaze neza mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo bavuze ngo ndanyuzwe muri no minsi ngo arabyutse, ni ukuvuga ngo mu yindi minsi habayeho tofauti, ameze uko atarameze mu yindi minsi. Hari abantu buzuye imbaraga. Iyo umuntu yuzuye imbaraga z'ibihe byose ntiwomenya igihanebwe n'igihabyuze. Ntagira igihanebwe n'igihabyuze. Ntiwomubona ngo umucishe mu ijisho, kuko yuzuye imbaraga z'ibihe azohura nabyo byose. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Reka tuvuge kuri Yosuwa, kuri Kalebu. Abana b'Isiraheli bari bamaze kugenda mu nzira bagiye gushika, baratambutse Kadeshi Barneya, bari begereje. Mose aravuga ati nimuntorere abagabo umwe mu muryango, mutora abagabo 12 baje gutata igihugu, barebe uko kimeze, barebe nimba bishoboka. Inzira yari iramze, bari bagejeje imyaka 40 mu butayu. Muri aba bagabo 12 bagiye hagendamwo Yosuwa na Kalebu. Ko turakurikirana cyane. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Hamaze kugendamwo Yosuwa na Kalebu. Yosuwa ni mwene Nuni, ariko Kalebu abigisha ba Bibiliya baza bavuga ngo birashoboka kuko atari n'umuyuda. Bizavuga ngo ni Kalebu mwene Yefune w'Umukenazi. Tiwumva kuko atari nk'umuyuda, munyamahanga. Ariko uwo munyamahanga witwa Kalebu, kuko Imana idakiranirwa kandi Imana ntizinegurirwa izuba, mu mahanga uyemera akayubaha iramwemera. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Uyu Yosuwa nubwo yari umunyamahanga, ariko ngo umutima wiwe womatana n'iki? N'Imana. Komatana ni nkabene ko akundi ababaji baza bagenda bakabaza impahwa. Hari koro ikomeye cyane zihuza imbaho ku buryo utobitandukanye. Ni ukuvuga ngo umutima wa Kalebu wari womatanye n'Uwiteka, ntiwotandukanyije umutima wa Kalebu n'Uwiteka. Byari sude. Yego, byari byarahuye. Nta ntambara, nta magorwa, nta bigeragezo zotandukanije umutima wa Yosuwa n'Uwiteka. Noneho Imana ngo ibone umutima wa Yosuwa womatanye nayo, imuhindurira nationalite. Hari abantu batatu Imana yahinduriye ubwene gihugu.
nimuvuge ngo haleluya. Haleluya, haleluya. Umuntu wa mbere Imana yahinduriye ubwene gihugu ni umugore w'umumaraya witwa Rahaba. Ariko nkunda Bibiliya Mana. Biza bivuga hariya ku 11 mu gitabo cy'Abaheburayo. Ese turi kumwe? Cyane. Mwagize bitose? Oye. Tose. Ndavuga umwanya muto kugira ngo turirimbe mudasinzira. Kandi gusinzira ijambo ry'Imana rihaye rivugwa nibibi. Nusoma linye. Nimuvuge ngo haleluya. Kuko Imana. Turi ku murongo w'ubushye. Biravuga ngo kwizera usarire iyo aba hariya mu gitabo bavugaga bati kwizera niko kwatumye umugore witwa Rahabu atarimburanwa nabi Yeriko. Nuko ngo Bibiliya haba nubwo yizeye bizavuga ngo kwizera niko kwatumye maraya ahinduka. Trebye nico ngico Imana yashakaga kuvuga. Ntabwo Imana yotinya kunyita izina ry'uwo narindi nahindutse. Mbonye yararirimbye mu ndirimbo ziwa aravuga ngo hariho bamwe ngo bantekerezaga sinzi iyo ndirimbo ariko ngubu narahindutse niko yaririmbye iyo verse yiwe. Sinkirica abantu bifuza ko mbaco ahubwo ndica Imana ishaka. Nimuririmbe nimba muhaye muyibuka mama. Inako shaka ariko narahindutse. Ubu narahindutse yampinduye izina apirindisha. Kwizera niko kwatumye maraya nukuvuga ngo nuko yarameze. Kandi hari abantu benshi baza batekereza ngo none ubu maraya bwa Rahabu ngo none ni ubu maraya bwirari. Oyaye yari umumaraya mu rwego rwa politiki cyane. Yatangaga umusoro. Nukuvuga ngo niwe batumaga ku bantu bananiranye. Akagenda ari umumaraya byesi ariko yamara gushika agakoresha ivyo bamutumye. Wabyumvisha ivyo ngivyo? N'umuntu watangaga umusoro subende kunguku kukugweragwera ngo agenda kubitepfo na ruguru. Yaragira ikarite. Nimuvuge ngo haleluya. Igihugu kikamenya kikamuhemba. Nukuvuga ngo kwirembo ry'Yeriko hakoraga intelligence y'umugore witwa maraya Rahabu. Kuko abatasi baraje ngo bamare gushika ngo abakubita amaso yavuga ngo izi ni shushosha zidasanzwe muri iki gisagara ca Yeriko. Ngo amara gushika ati ni biki bati turaje hano ivyo ari byo byose muri shushosha nimureke kumpisha nimumbwire muri abashitsi ego murashaka iki bati ntaco turiko turagenda kibavugaga gutata baravuga bati turaje turiko turatembera hano iwanyu turebe Iyeriko haba niyo uhageze haba niyo wahatembereye gusa n'ubu ngubu hinjiza amafaranga menshi. Niyo hantu muri ico gihugu ca Israeli twageze batwereka igiti nawe igiti igihe ca Yesu si imyaka 2025 batwereka ca giti ngo Zakayo yuriye twarabaje se yeme niki ngiki bati niki tikizagisaza bati namwe wari wabona igiti kidasaza niki kibiyeri Iyeriko niho hari zankike zararidutse ntazo twabonye agace gatoya nko kuva ngaha kuri rikanisa ukageza kuri riya nguni ye baravuga bati inkiko uko zangana nuko twarahumiwe nke kukabyibonera wenyine. Kandi izo nkike ntabwo Yosuwa yazirashe kompura ngo yazirebesheje amaso yo kwizera arazisuzugura ibuye rigatandukana n'irindi isi mirajwenga. Bio kariya desa nimuvuge ngo haleluya haida samila kita pasa. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo Israeli wake Mungu kimya sana. Banazungurutse batari mu gisirimba ntibariko baririmba ntibariko banigisha. Israeli wake Mungu kimya sana wazunguka Yeriko kwa imani.
malaika wake aliwaongoza na waliendelea kwa kushinda. Nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Dukeneye abahungu, dukeneye n'abakobwa. Nimuvuge ngo haleluya. Buzura imbaraga z'Imana z'ibihe byose, bakava mu bintu bitoya badi. Ngenda usenge tandukanye gusenga kwawe, kuko ariyo sagukiriza, ndatanga ingabo nyinshi zife ku bwawe. Ibyo nibwira kubagirira si ahubwo ni byiza, kugira ngo mbone mu mutima ibizaza n'abakunda. Yadusanze twigaragura, wifata idukurayo, iratwesa iratubabarira, ikiruta ibindi yadusezeranye ubugingo. Nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Rahaba ngo yinjije abo bagabo mu nzu, arabareba abona uko abandi bagabo baza bamugera iruhande, siyo ntego bafite. Nimuvuge ngo amen. Tukuza Kristo. Ntimuruzi mikrofone mfite mpagaze hano, ahangaha hari abantu banzi kuruta uko niyizi. Haba naho no kwishamangaza, haba naho no kwitangishwa za haleluya. Bwira mugenzi wawe mwicaranye ngo ahangaha hari abakuzi, ahangaha hari abakuzi. Kofiganite biniza la vraie presse la vaya koteske Davigini Salaban. haba naho wo kwihisha. Wamubwiye subira mubwiye nimuvuga ngo haleluya. Tukuza Kristo. Wamubwiye uhaye umureba mu maso, wabonye areba gute? Nimuvuge ngo haleluya. Uwo mugore yitegereza abo bagabo bombi, Yosuwa na Kaleba, arabareba aravuga ngo no, aya maso n'ayo magambo bahaye bambwira ntibaje nk'abene babagabo bandi. Arababwira ati nimuze mwijire mu nzu. Barabinjiza mu nzu, arabazimanira ngo amare asohoka, ariko yaraza akazi. Arasohoka hanze ngo abantu witembeza ahangaha, ngo apfe kwitembeza gutya ngo yamahura n'abahungu biyeriko. Batese ko batubwiye ngo hano hinjiye abagabo babiri, abantu badasa n'abindi, ntabo babonyera aha atoya. Imana ngo yamimukubita ijisho, ngo iravuga ngo nukuri nubahisha, ndaguhindurira nationality. Ntabo wabonye ati ntabo nabonye. Pi bati mugende mwishira inzu n'umuryango, mugire inspection, mugende mureba, musuzume ibyo ari byo byose twinjiwemo, tumengiliwa. Maraya Rahabu araza abwira babaga, arababwira ngo abantu hano hanze mwabakuye umuti. Haba naho ugira abantu benshi baza bagutuka n'abakugamba n'abakubeshera n'abakuminimiza, arabo twakuye imitima. Wamugone warugwaye, arabo bakuye umuti. Kubera ko umuntu azaje kukuramusa akakuramusa nkaho mwatonganye utanamuzi wanashaka, timuherukanye ntimugize gute, aguhereza imitwe y'intoke. Harabo wakuye umutima, harabugoye. Ni nkabene kwa kundi Herode ngo yumvishe kuko hari umwana wavu, ariko mwuka byara umwana wari wavutse utararuhuka uruhinja, ngo arayicaye ngo hayavuga ati ibyo ari byo byose turashize, havutse umwana. Yo ni gute umwami yotinya umwana? Ikibazo kadeza we. Haleluya.
harabo ukuye umutima kandi harabo ukuye umutima utavuga wigendera gusa ariko harabo ukuye umutima yarakutse papa nuko kureba ngo warakoze niki aravuga ngo hano hanze abantu mwabakuye umutima ati none ngiye kubahisha ibyo ari byo byose boza bakabasangamo nimuvuge ngo amen haleluya boza bakabasangamo bamara kubasangamo bakabagirira nabi ngiye kubahisha mugende sinzi yo muhaye musha babagabo bati sawa reka tukubwire twari twaje kureba uno muhana wanyu umunsi umwe tuzowurimbura ariko ubwo tugiriye neza ukaduhisha ugende urebe inyuzi itukura purukwa itukura numara uzoyihambira hariya ku muryango nukuvuga ngo niba haza bakayibona ntuzorimburanwa nabi Yeriko ati izo ngibyo zonyine aragenda azane inyuzi itukura arayihashira Imana yamivuga ngo wewe maraya raha ubaye umuyuda kuva none Yesu Kristo yagiye kuvuka avuka mu rubyaro rwa Rahabu usome hariya mu gitabo cya Matayo igice cya mbere nimuvuge ngo haleluya tukuzo Yesu umuntu wa kabiri wahinduriwe nationality ni umugore witwa Rose bumumo abukazi ngo kubera ineza yagiriye nyirabukwe Naomi aramubwira ngo mama wininginga kusiga usubireyo aho uzoja niho nzoja aho uzokandagira niho nzokandagira aho uzorara niho nzorara aho uzogwa niho nzogwa bahampambe ndetse bikabe agira ikintandukanya nawe Imana izo wimpore Imana iramurebe sawa ariko yahinduriwe nationality avuze ijambo rimwe aravuga ngo kandi Imana yawe niyo Mana yaje kuva uyu munsi wa none Imana ziwacu zimo bayi ndaziretse Imana yawe ibaye Imana yanje Imana ngo uravuga ngo wanze Imana ziwanyu unjeho nkugize umuyuda kuva uyu munsi wa none hari umwanditsi wanditse aravuga ngo ni igitangaza kuko izina ry'umunyamahanga ryitirirwa igitabo iyo abahubwo baravuze ngo dusoma mu gitabo cya Neome kuko Neome niwe wari umuyuda ariko haje mu gitabo cya Rusi kuko yari yahinduriwe izina niwo matana n'umutima w'Imana ukambara imbaraga z'ibihe byose Imana izo guhindurira izina haleluya uko wari umeze kose uko wasaga kose ibyo wakoraga byose uzohindurirwa amateka Imana ibahereza umugisha amen nawe notre père umuntu wa gatatu wahinduriwe amateka ni Yosu ni Kareba yomatanye n'umutima w'Imana aravuga ngo wari umukenizi ariko nguhinduye umuyuda kuva uyu munsi wa none yewe Yosuwa mu gihe uzohereza abisiraheli gakondo uzoyihereza na Karebu kuko Bibiliya ivuga ngo Yosuwa mwene Nuni ngo na Karebu mwene Yefune ngo bari bafite uwundi mutima reka sobanure kano kantu twoba turi mu gitaramo kingana gutya twoba turi abantu bangana batyo ariko Imana ikazireba ngo muri mwese ariko naka muturanye bagira undi mutima uwo mutima ngo ni umutima wo kwizera Imana ihabwa icyubahiro abandi 10 ngo baravuze ngo twabonye ariko ubwo babuza bonesha abantu ngo nabagabo barebare banini ngo bari ko batureba tumeze nk'amahanzi ngo kandi natwe tukibona tumeze nkayo Kareba ati nimushiha aravuga ngo nimba Uwiteka twishimiye iyo niyo condition Imana ihabwa icyubahiro ngo dushobora kubarya nk'umusima hari uwo bari bacumbira umusima akawutinya ngo yayi ngo mwashumbira umusima muri ukawutinya uzo wataka neza nizara uzo urya ushoboye udashoboye ukagira gute hari uba wawugushinze
ariko ntiwo kwamuvuga ngo uramureka ngo wawutiye. Haleluya. 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 Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Nabo batatu Imana yahinduriye amateka. Reka mvuge hahandi twasomye ndangiza. Mose yarapfuye amaze gupfa, Yosuwa aragenda abajabutsa uruzi rwa Yeriko. Iyo uri Yeriko uzurangiza Yorodani, munsi yawe hakurya hari igihugu ca Jorodani. Mu marango ya Jorodani hejuru, kuko nk'iyo umuntu ari hano uhaye urangiza ari amarango yiwacu kuri za Nyarugi mu musozi, uhaye urangiza umusozi wa Nebo, abandi bazaba wita ngo ni umusozi Nebo cyangwa Pisiga, wa wundi Mose yaguye. Ariko kiriya gihugu ca Jorodani ni kigenda. Erega igihugu Mose yaguyemo nico gihugu Eliya yagendeyemo. Bombi ntabwo baguye muri Israeli. Umwe yaguye mu marango iriya mu misozi, uwundi agwa mu aja buserodandi bucya mu ndego. Ariko we Imana iravuga ngo rero ni bombi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yabwiye Mose ngo kubera kuko wo matanya n'umutima wanje, iryo jambo rizari intera ugagarwa. Nta muntu uzoguhagarara hejuru ngo bakuhagire bagusige bakuvugiraho amagambo. No, vuga ngo no. No. Zoguruka. Abantu baravuga ngo se bazokuvugiraho amajambo barakuzi. Nije ukwiriye kugutangira ubuhamya, nije ukuzi, nije twabanaga. Kugeza ubwo Imana igira ubwaga rwo kuvuga ngo abantu bazokuvugira amagambo he. Bagushireho igitaka bavuge ngo yavuse le kantieme ngo dore imva yiwe. Hari abantu Imana yavuze ngo hari abagabo imva zabo zitazogaragara. Nije weje nyine uzozimenya. Mose, Eliya, Enoch. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu imitima yabo yomakanye n'Uwiteka kandi baba mu mbaraga z'ibihe byose. Yemwe bana bacu b'abahungu n'abakobwa, ni mwambara izo mbaraga z'ibihe byose. Amazimana iberekanireho ibiziterekanye ku bandi bantu. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Umugaragu w'Imana arapfa Mose. Imana yonyine aramwihambira. Imana yonyine iza kumubika. Niyo yonyine yamubisibwira Yosuwa ngo umugaragu wanje Mose yarapfuye. Ntimusubire kugira ngo none reko arasenga. Yarapfuye. None wewe Yosuwa, sinshaka ngo hazobivote. Uhaguruke ngo uhaye umurimo wiwe. Ugende umenyeshe n'umugore n'abana kuko umugaragu wanje namujana. Amen. Haleluya. Satani ngo yarwaniye intumbi ya Mose na marayika. Satani ngo yari yaje kwiba intumbi ya Mose. Pourquoi yari yaje kuyiba? Ngo yari ngo agira ngo arebe kuko yotirishamwe amabanga ngo n'amasezerano Imana yamubwiye. Marayika ngo aravuga ati tu Uwiteka guhane. Uyu nguyu haje kwibura muzi wewe. Urafata ubusa. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Reka mvuga ya magambo girandangiza. Yosuwa aragenda ajabuka n'ubwoko bwa Israeli, abahereza gakondo yabo. Abo mwamanasa abaheza gakondo, abo mwande abaheza gakondo, abandi abaheza gakondo, kubera responsabilité. Kubera kuko yari yasubiye mu bwinjiranzu, si wo babahagurukije, yari yasubiye mu bwinjiranzu bwa Mose. Ubwinjiranzu murabumva? Ubwinjiranzu ni ukuvuga ngo umurimo Mose yakoraga yawinjiyemo giturumbuka. Ntabwo yashoboraga kujera Israeli. Aragenda abandi bose bahereza gakondo, yibagirwa Karebo. Kandi Imana yari yamubwiye ati umuntu utazibagirwa ni Karebo mwene Yefune. Aragenda bahereza gakondo aramara, ngo amara aratangaza ati mwese mushikiriye gakondo batego. Karebo ati oya. Jewe. Wibagiwe icyo Imana yavuganye natwe turi Kadeshi Barineya. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihimbaza cyane. Wibagiwe ukuntu Mose yavuze ngo ubwo wakandagije amaguru mu gihugu wagiye guta, ndakiguhaye ngihaye n'umuryango wawe. None uhaye abandi je urandetse. Timakos. Yosuwa ngo aravuga ngo mbabarira mwene data we. Si ukukwanga.
ahubwo nari nakwibagiwe. Sigitangaza kuko abo mwatangizanyije gusenga bo kwibagiwe. Yambaye. Sigitangaza kuko abo mwaherewe isezerano hamwe bo kwibagiwe. Sigitangaza kuko inshuti zo guhemukira. Muza mwicara muziteguye. Uzumenya guhura ni Imana ikwambika imbaraga zibihe byose ushobora guhura nabyo. Nimuvuge ngo amen. Nuhura n'ibihe by'intambara bihagararemo. Nuhura n'ibihe by'amahoro bihagararemo. Nuhura n'ibihe by'inzara bihagararemo. Nuhura n'ibihe byo gutukwa hagarara. Nuhura n'ibihe byo kubesherwa hagarara. Nuhura n'intambara hagarara. Shigamas. Ndio. Manihima. Nuhura n'ifaranga hagarara. Nuhura n'ibibazo ugire gute? Hagarara. Tubona reka nkubwire ikintu kimwe. Tubona umuntu uzi adafite amafaranga. Tumuzi neza. Uzorinde umusabira Imana. Agira ifaranga. Nagira ifaranga nibwo uzomumenya neza. Ariko nkiri umukene womenya neza sukamenya neza gute. Umukene kwazagwa neza. Umukene kwazagwa neza. Umukene se agoye kumenya gute. Ariko reka gira amafaranga numumenye uko wari umuzi yakiri umukene uzoba wamumenya. Ese niko yatwigishije. Yatwigishije ngo hari abantu bazabagira ubutunzi. Imbaraga bari bafite zigahinduka bagatuwiteka zikaje kuri nabindi. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Faranga. Arja. Aravuga ngo nukuri suku kwanga nari nakwibagiwe. Ariko ngo arareba hamushira. Yosuwa aramwibutsa Kaleba aramwibutsa ngo wibuke kuko Imana yavuze ngo impaye Iheburoni. Iheburoni ni Imana yambwiye. Iheburoni ngo hari ikibira hakaba n'abantu b'intwari barebare bagoye babanaki. Kera Iheburoni hitwaga ngo ni Kiriyata Aruba niko basomye. Bahitiriye Aruba mwene Anaki. Hari hagoye. Yosuwa aravuga ati hasigaye ahantu hagoye. Kaleba atifa kuhamba. Hazane wewe gusa. Amaze amubwira inkuru ngiye kurangiriza haramubwira ngo kwigora ngo ati ntazambaraga nari mfite imyaka 45 undi ati kurya nagaza ntabara ngatabaruka ngakora na ya mirimo yose ati ubu ngubu ufite imyaka 85 ngo zambaraga nari mfite nizo gifite n'ubu ndatabara ngatabaruka nukuvuga ngo yari yambaye imbaraga zibihe byose. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu busaza bwabo ngo bazogira amakakama n'itoto. Toto. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihimbazwe. None mpaguhatinda arahamuhereza. Ya arahakora vuga ngo arahakora. Arahatunganya bakaza basigara bahifuza bose. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Kuko yari yambaye imbaraga zibihe byose. Amen. Arahatunganya reka mvuge ibintu bibiri kuri Heburoni. Ikintu cambere niho Dawudi yahungiye. Amaze kuhagera ahabyarira abana biwe bo kumubiri. Kandi Heburoni niho abayuda Briza Lavoya niho abayuda n'Abisiraheli bamwemereye kwaba umwami. Yavuye Heburoni agiye kwicara ku ntebe Yerusalemu kera bamwemeye. Nukuvuga ngo gakondo ya Kalebu niyo abakomeye baza batunganyirizwamwo kandi niyo kamara mpaka. Abantu bambaye imbaraga zibihe byose ngiye guhanura ndahumirije. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Abantu bambaye imbaraga zibihe byose Imana izoza ibakorera ibintu nta mpaka zigiwe. Impaka abantu bagiye hariya hanze Imana izisubize. Nimuvuge ngo haleluya. 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 Imana izisubize idakoresheje abantu ititaye ku bantu. Imana iguhereza umugisha. Haleluya. Iheburoni
umubabaro nagize igihe twari twaragiye gusura Israel turi mu rugendo shuri titwahageze hari intambara baratubwira ngo titwohagera za ntambara z'abanyapalestina n'abari nagarukanye ariko ubu ngubu ni ziriya ntambara gusa zihari ariko nizishira zizoshira gutya mpakandagira icane uzojana gutya ugume witegure tugume dusenga Imana itanga amahoro nimuvuge ngo amen ahantu nari kuvuga ngo ngende niga ibyaho ni Heburoni hari harimo ariko sinahagera ngera hande ariko aho ngaho sinahagera twageze henshi nimuvuge ngo haleluya amen. hari abantu iyo umaze kwambikwa imbaraga z'ibihe byose nico gihe Imana izi guhereza gakondo yawe Imana iguhereza gakondo yawe mu izina rya Yesu Hallelujah. Icisi yakwimye n'abantu Imana ikuguhereze muri iri joro ese ryo jambo munaryakiriye cyane kabisa icisi yakwimye n'abantu bakoresheje uburiganya cyangwa bakoresheje imbaraga zabo Imana irakiguhaye muri iri joro haleluya haleluya iri joro rizokubera igisubizo uzuvuga ngo rya joro ry'itariki imwe y'ukwezi kwa 2/25 Imana yaranyishuye amen amen amen. Imana yibuka ituro ryawe papa bagutombore mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro haleluya haleluya. hari igihe nimuvuge ngo amen haleluya kakubwire kino kintu Imana ibambika imbaraga z'ibihe byose haleluya. nubona wasengeye ikintu ukabona ntikibaye nubona wasengeye ikintu ukabona ntikibaye uzokireke ngiye kubaza ikibazo umwana wawe Kofi muri babana bawe ukaba ufite nk'urwembe uhaye ukoresha akantu wa mwana wawe akarira ati papa ati mbereza ku kantu akarira gasaza imigeri mbereza ku kantu ndashaka iwe mfite na kantu keza dore gafite intoboro zitatu wowe kamuha oya kandi hayarira nubwo ati hangane ko kandi hayarira ko kugira nabi banzureke hari ico umwana wawe yo gusaba hayarira ukakimwima kirahari igiki iwembe umva Kofi ni wowe uzi kuko ari iwembe ariko umwana ariko arabona ari akantu kari finyole gafite estetike nziza gafite intoboro ko ari zitatu iwe mu mutima wiwe azi ko ari keza reka nkubwire hari ibintu tudusaba Imana ibona ko ari wowe ukabona ari cyiza Imana ikakureba ikakubwira ngo kuri wewe ni danger papa kuri wewe ni danger mama aho kuvuga ngo nkiguhereze nimara nkubure ndakireka urire uzomenya nyuma kuko nakurinze ibintu yakurahiye guhoraho ko Imana hari uwo mpanuriye muri iri joro rya none haleluya haleluya Amen. sinki bayi perezida kabisa igihugu Imana ihabwa icyubahiro cyinshi. umunsi Yesu abwira abigishwa biwe ngo nimwambure ibirato mboza ibirenge yarabogeje bose ngo aje kugera kuri Petero ati ambura ikirato Petero ati ntaco nambura ko ari wewe wo kwambura ikirato kakoza ibirenge jewe Petero nambura ibirato unoza ibirenge Yesu yamubwiye ngo iki yaramubwiye ngo Petero ibyo mpaye nkora ubu ngubu ntubizi
ariko uzobimenya hanyuma. Bwira mugenzi wawe ngo ivy'Imana ihaye gukorera ubu ngubu ntubizi, ariko uzobimenya hanyuma. Hari ikintu uzusaba ukarira ukicuza ugahogora ugafunga amafungo, Imana ikakureba nikavuga ngo nukuri mwana wanje simpaye nkikwima, ariko aho kuguhomba no guhombya, aho kukubura reka ubura kangaka, kuko nyuma nzoguhereza ikigukwiriye. Asema Bwana. Gusa Imana ikwambika imbaraga z'ibihe zose. tegera kino kintu ugiye kuvuga ndangiza. Mwokagira Imana mwe muza mukora ibintu byose mu mbaraga, sawa, Imana ibahereza imbaraga z'ibihe byose, ariko ikintu kiza gicunga imbaraga z'ibintu byose n'ubwenge. Imbaraga zose zidakoranye ubwenge zikora nabi, zirica, zirangiza. Nimuvuga ngo amina. Hallelujah. Reka bahereze kino kintu. Ukabona umuntu, ukabona hari abantu batatu. Hari umuntu wakujije igihagararo, akagira ibigango, akagira ingufu, ariko nta bwenge afite. Ukabona uwundi ufite ubwenge, nta mbaraga afite. Ukabona uwundi utarakuze, akaba utarakuze nyine agahura n'ubwo bumuga ntakuri. Iyo uhuye n'uwo muntu ufite imbaraga ariko adafite ubwenge, uba uhuye na Satani, kuko arakoresha za mbaraga ziwe ariko azikoreshe ibitari mu bwenge, arahitanisha ashatse cyose. Imana ibahereze kuririmbira mu bwenge. Nimuvuge ngo amen. Imana ibahereze guhanurira mu bwenge. Imana ibahereze kwigishiriza mu bwenge. Haleluya. Imana ibahereze gucurangira mu bwenge. Imana ibahereze ubwenge mu ngo zanyu. Imana iguhereze kuyobora n'ubwenge. Ugira imbaraga z'ibihe byose, ariko Imana iguhereze ubwenge. Tugashake gukora ibintu bikomeye udahagaze ahantu hakomeye. Tugashake gukora ibintu bikomeye udahagaze ahantu hakomeye. Mu gihe udahagaze ahantu hakomeye, tuzokora ibikomeye pi. Ahakomeye ni he? Nuguhagarara kuri Kristo. Umuririmbyi yararirimbye aravuga, ni umuririmbyi w'umutanzania witwa Mwanjala, yigeze kuririmbana na Munishi, bukeye aririmba ukwiwe na Munishi aririmba ukwiwe. Yararirimbye aravuga ngo mimi nimesikia tena mimi nimetosheka, Bwana Yesu maishani mwangu, sina haja ya kutangatanga kwa sababu ya shida na matatizo. Haleluya. Haleluya. Baravuga ngo nikikanyaga kwa Yesu na miguu miwili nitashinda shida, nitashinda na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, nitashinda kama alivyoshinda. Ndio. Ukitembea huko Ulaya na nafasi nyingine, wazungu wanasema problem zitashira, ariko kwa Yesu kuna amani, kuna furaha. Reka nkubwire, iyo udakandagiye kuri Yesu n'amaguru abiri, ukuguru kumwe ukabura umuyumbe, ukabura igitaramo, ukundi kuguru uri hariya hanze mu bibi. Nukuvuga ngo ntuzoshinda shida na matatizo. Nushinda shida, matatizo izogutatiza. Lakini ukisimama kwa Yesu na miguu miwili, maana miguu miwili utakanyaga shida, utakanyaga na matatizo. Hari abantu benshi baza bagenda sagopa hariya. Jewe uwompereza ikizame kinkomereye kibi, nuwombwira ngo ugende sagopa. Haba no kuvanga no ugenda ntabwo ushobora.
abantu benshi bari kuvuga ngo se ngo Yakobo yaravuze ngo kwizera kudafite imirimo. Ugirira iki kwizera kudafite imirimo? Iyo kwizera n'imirimo hari wowe kubujije ninde uzukugabanyiriza? Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Ayo maguru abiri dukwiye gukandagiza kuri Yesu urayazi, ni ijambo n'umwuka. Haleluya. Hallelujah. Nugendera mu ijambo gusa, ukiga teoloji ukagendera mu ijambo gusa, uzoba umufarisayo n'umusadukayo n'umwanditsi. Uzomenya amafesi menshi adashobora kuguhindura. Nugendera mu mwuka gusa, ayiwe uzodanganyika umara abantu. Kandi reka nkubwire mbabwire, murashihanganye mvuge, ngiye kurangiza ariko mureke mvuge, mugume mu nkunde tubwirane ukuri. Nimuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Nuzovuga gusa ngo nugusenga ngo tuje mu mwuka. Umwuka ugenzurwa n'ijambo. Ijambo rigenzurwa n'umwuka. Ni lazima ukanyage kwa Yesu na miguu miwili. Kwijambo n'umwuka. Nutabikanyagisha zombi, kimwe kizokwica. Umwuka ni ugenzura ijambo. Ijambo niryo rigenzura umwuka. Nimuvuge ngo haleluya. Nugira kimwe uzogira ingorane kandi uzozitera n'abandi. Hari umugabo umwe herutse kutubwira ijambo aravuga ngo bene uyu muntu uzi kwerekwa cyangwa uzi guhanura ariko adakijijwe ngo ni nka bene kwa kundi kumwobo wameze ibyatsi hejuru. Wameze ibyatsi hejuru none ntibabone kuko hari umwobo, bakaza bakurikiye izi nyigisho mpaye nigisha, bakaza bakurikiye ubuhanuzi nahanuye, bakaza bakurikiye gusirimba na sirinze. Ariko none bagira ngo baranegera kugira ngo mbakize, bakagwa muri wa mwobo. Wewe ni barua ya kusomwa na watu wote. Imani ihabwe icyubahiro. Amen. Hagarara kuri Yesu n'amaguru abiri kandi wuzura imbaraga z'ibihe byose. Ngwino hano musubuke we. Iyo turi kumwe na musubuke nzanibuka azaririmba indirimbo imwe ndayikunda. Iyo ndirimbo izivuga ngo imirimo utakoranye urukundo Zoyihembeko. Kuri haba naho tuzorara twicaye, haba naho uzovuga ugasarara umutwe ukameneka, imirimo utakoranye urukundo tuzoyihembe. Ariko azaririmba uriya mwana akavuga ngo nitugera mu ijuru ngo bazoturirimbira indirimbo zo kunesha, haba n'Imana yonyine ngo iruhiririmbe. Azaririmba akavuga ngo nimutegere Imana ihayiririmba, ngo nimba izoririmba bazi, nimba izoririmba ikijwi nyabake, nimba ari iryayo tuzumva ubwo ngubwo. Ubanza ibintu byo mu ijuru byose bizoba ari nuvote. Haba n'izina muza munyita uriherukire hano mu ijuru nzoba mfite irindi, iri ngiri niryo gukorana, niryo gutuka babishoboye, niryo gushekerera babishaka. Mu ijuru nzoba mfite irindi kandi ngo nta muntu uzoburize. Haba naje sindize ngo rizomenywa gusa bari hawe, kandi Imana izorimpamagara nama ryitaba, kandi ngo nzozuka n'undi mubiri ngusa n'uwo yazukanye. Uri kureba n'uruhu urunguru rwara gripe na malaria. Nzoririmba afite umuhogo, nzoririmba ijwi nshaka, nzoriterera ritagaruka. Nimuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Ngaho da turirimba dakakaririmbo n'abakazi amazeni tumarasenge ntanga umwanya, amasaha yanje arashize. Yesu mwana w'Imana, urakoze data we. Imana ibahereza umugisha mwese, kandi abaje muri iki gitaramo Imana ibahereza ico mwaje mwiteze mu izina rya Yesu. Imana ikwambika imbaraga mu bihe bigoye by'imperuka tugezemo. Imana iguhereza imbaraga zo kwinezeza. Ku musozi w'igikoni
presa la frente ya soledra aho abera bantegereje aho niho jewe nzicara aho niho nzarukira mubwiye nzaba nshohoje urugendo ku musozi mwiza w'igikundiro aho abera bantegereje aho niho jewe nzicara Yesu aho niho nzarukira mubwiye nzaba nshohoje urugendo abasaba barasinziriye n'abasaba bakiriho tuzumva ifata twese tuzamugwe dusanganire umukiza wacu tuzamara igihe turi kumwe na Yesu adupimira imirimo myiza twakoze umurimo utakoranye umwete tuzawuhemberwa umurimo utakoranye urukundo tuzawuhemberwa umurimo wakoranye urukundo niwo uzahemberwa we imazwa Yesu we pima osila osimere de presa karia gove muri iyo mirimo myiza harimo kuririmba muri iyo mirimo myiza harimo gusenga muri iyo mirimo myiza harimo gufashanya muri iyo mirimo myiza harimo kuririmba muri iyo mirimo myiza harimo Pinisila asalama. muri iyo mirimo myiza harimo gufashanya we nyuma yo gupima iyo mirimo myiza dukora nyuma yo gupima iyo mirimo myiza twakoze Yesu azoza mu itorero rye aje kurimurika mu maso y'Imana aje kurimurika mu maso y'Imana azafata ijambo uwo munsi kuko rizaba riri azoganiriza data wa twese yoho ivyo yakoze umugeni ivyo yakoze umugeni atuyu niwe watumye kubitwaza mikoni atuyu niwe watumye ngirizi ko kumbonana ati nguyu umugeni yoho uye ubise bw'amaraso yanjye bizaba ari ibirori bizaba ari ibirori bizaba ari ibirori bizaba ari ibirori bizaba ari reka mbasabe muve hasi dusenga Imana bizaba ari ibirori bizaba ari ibirori Imana data izaguruka ku ntebe yayo izaba inejejwe nuko tumaze kugerayo ifata umwitero yiduhanagura amarira n'ibisuya twabize dukora uyu murimo izatubwira ngo muruhuke bwoko bwaje marakoze marakoze yo marakoze marakoze azaba ubwenge bwiza wo kumva indirimbo Imana ibahereze kuri uwo munsi kizaba ari igitaramo tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana tuzumva indirimbo y'umwihariko we Imana data ubwayo ntizayituririmbira utekereze kumva Imana irimo kuririmba Imana ibahereze umugisha Imana ibakoreze ubwifuza aririmba n'ibizaririmba maze ntabwo mbizi n'ibizaririmba tenoro ntabwo mbizi n'ibizayaririmba yose ntabwo mbizi Imana ibona ituro ryanyu ariko icyo nzi gusa ni uko Imana Imana isubiza izaturirimbira izo mwasaze icyo nzi ni uko Imana izatwakira n'indirimbo
Tumbe kwijwi ryawe nizurimo kuririmba. Hallelujah! Hey! Bila! Reka dusenga Imana. Wataoke. Nimuvuge ngo amen. Pretao silefe. Hari ijambo Baramu yavuze. Yaravuze ngo icampa nkazipfira nkuko abakiranutsi bapfuye. Ngo iherezo ryanje rikazoba nk'iryawe. Hallelujah. Imani habwa icyubahiro. Kazi za roho zibarikiwe. Umuririmbyi yararinze aravuga ngo ikiwa vema huku chini kutegemea Mungu. Furaha gani huko juu tukiona uso wake. Tukiona uso wa Mwenyezi Mungu. Ukuturirimba n'iyi mirimo mukora n'iyi mihate murara mwicaye. Aba papa n'abamama batagize ico babuze. Fakani waozi. Imana izobahereze. Bretania. Kuzogira urugendo rwiza. Azaro. Kandi Imana ibishimire mu mwanya mukiri hano mwisi. Ibambika imbaraga z'igihe cyose. Mana ya Ibrahimu. Baba Mwenyezi Mungu. Muri iki gitaramo cy'uyu munsi wa none Mana. Yes. Utubabarira ibyaha byose tuzadukora. Ibitugwirira ibyo dukora nkana. Utubabarire kubw'imbabazi zawe data. Yeremiya yaravuze ngo imbabazi z'Imana ngo nizo zazituma tudashiraho. Umurava wawe ngo ni mwinshi kandi ngo imbabazi zawe zazunguka uko bukeye. Rehema zako ni nyingi mutukufu. Adisele brevaya. Ureke imbabazi zawe ziduherekeze. Ureke imbabazi zawe zibane natwe mu mashya no mu mazi. Muzo dukora nizo tugenderamo. Haleluya. Haleluya. Ureke imbabazi zawe zibe kuri buri muntu wese. Ibyo twakoze bitagushimishije, ibyo twagendeyemo, ibyo twavuze, ibyo twibwira n'imigambi yacu, ubitubabarire kubw'imbabazi zawe Mana. Uduhereze imbaraga z'ibihe byose, ibihe tugenda ducamo, ibihe duhura nabyo mu isi. Uduhereze imbaraga zo kunesha Mana. Utwangisha ibyo wanga, udukundisha ibyo ukunda. Mana we. Sifa za Yesu Kristo. Ukuri Mana we. Utugira abantu banejeje umutima wawe. Haleluya. Imbaraga zawe zibane natwe. Kweretse abangaba bose barahana barahandi. Kweretse itorero ryawe baguza amaraso. Tugeze mu bihe bigoye. Uburabyo bureze kwisi. Dushukwa nabwo kenshi. Ariko ureke imbabazi zawe zimanuke zibane natwe. Utugirire neza kandi wemere kudufasha. Tugushimiye ibimaze gukorwa. Tukweretse n'ibindi bigiye gukorwa. Uzureka tugutaramire. Duteze ico tubwire. Twizere ijambo ryawe kuzageza kuzageza. Tukweretse abari hirya no hino Mana. Haleluya. Tugenderere kandi wemere kudufasha. Ndabigushimiye kuko ubyumvise. Tugukomeye amashi kuko ubyemeye mu Mana himbazwe. Tuzamuri witeka ibiganza we. Tuzamuri Imana yacu icyubahiro. Tugasane haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuzamuri Imana ibiganza ni matacyo bitwaye. Amen. Oh, haleluya. Amen. Bima. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashi menshi cyane.